no see a tosumie no abo Ghana madeshe mo bibia jo e makwa ba e de ba Sompa television so na nwumre isema hodo bi akekase ni se Sompa TV nwumre no si akase bo no e na ye de e be somo e na ye yawada November bo some no e ne da etoso aduonu miensa mo so maka ye ho e wo ye social media platforms ahodo ne so no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and TikTok ye da mo se papa pa ye be sere se mba like page no e de amaye na mo jama dwen kire e wase na mo sanso apiapia so amamu nuanom ensa aka biem ene nwumre nsem no edos ne mum de bedi animu no bi ene pani a okomra se badwafia apomuden enhwemu no won etua wo mo de atodwa se mayemfa apomuden enya amanyosem I have original minister so akasa ya wo kire se go so kwan no contractor for na nchomba ba kwan so no mefri adwuma sen ene papa bi nso kasa o wo kasa kira fafantowura se wonim pefe se wontimi ninkunim na de entira onim de fo bi nso akasa ya wo kire se apomuden hu sama ya tade ye amanyosem no yenyina yie eno achi no Ghana mempeni dada John Dramani Mahama agba amane se nyame de che 2024 de obeba bete ne to ase running mate no obeyi na kire ensem no do so anwumre aseda bi wo ho no ma yemfa marketers marketing agency so makofa miso fruit drink and mixer 5G energy drink e dia ba ejaman so ensane ye kama na de se wonye bi serve program ase a e beti wani mpreko pesan so e na abe herbal clinic e so yasne 21st clinic wo ma ho odin e wo mu bi e na cloud internet Ghana wo mu ni na e so yasne ya ye de Sompa TV nwumre no siaka sebo no ebe somo ekua bo achiwa sempetia enemy de nwumre enya menko a ena menam mene ajapia apamdada mape mizobia no nom ne 5G na nwumre ensem ne ye bede amanti babia wo bia tenwaso na we eya aso nyina ne eniwa nyina ehwe atie bie kase ebo yemfiri nsem na se me sha se de afiri chine yamanyokuo de sesei won ne ekura wo mo franka e de aba bepre se nyame de twomye na 2024 aba Ghana ye kwa akoto no se Ghana for de kokromoti ne fem no a wo ba be mempani na fe de wo be sha se wantumi anwie no wo ba beto aso na wo be no se tie bia wo be hia to ate ni ene na nante de broni friend se running mate no ene ebinu ma sha se bo hwere magu na asom se ya che wonye ne ntem no wonyi ne running mate na obi ehunu na campaign no wo mahu ba bia wonde befa eno wo kasa no wo kan semi obuno East Mountain bra wo de ne nto abo no befa ha no wo cheche mu se de wo beyi ne se running mate no wo ye adwuma papa ewo na manyoku apenso bra no wo tie agua so na ono kra no wo ye minister wo ye na adwuma efi bia ama ho e de na adwuma si ena ebinu mu busa se ye na anaje opoko agyeman bie wo ana se ye hwanya ebinu kra ebobo ye Julius de bra nom edin na wo de ye ntie no ni ameka ne se senya amamresi da hono yamanyo kono so ekwan eda ho a yede yi ye nipa a gina bebia a yede nipa no beto presidential candidate and national executive and council of elders ye na en yede yetibom na ye yi nipa ye friend running mate na sa djumedie no enya afi ne be no afi eba ena yebe yi sa nipa no enti emre no duru ho a modem nko so mbom pae na moko so mbom pae ne ese nyame na si hene enti yebe hwe ne anyam beye medam wase wo wiye no Dr. Jalilu Abdul Acheku papa we senior political science lecturer at University of Ghana and one also de betum se de Ghana for cancer papa no wonyi ne running mate ntem enom ne ho ade no so obeyi ne ntem ana se beka chire no eno nsi ne kwan se wo ba be di man yi so to the election is exactly emphasis ebia 1 year so ati hase nanka I am say in my view ebia anka of running mate a bit earlier because social time na end it forgoto aba omuyi eyi am say ebia na betumi aboa but I do not think say maybe so omo ebia for omo candidate ebia January and February betumi asa bibi by my view normally ebia the time now omo NDC for eyi omo candidate ebia after
that nanka bia omo to aso candidate no appointed ni anasa in consultation with the party no nanka omo de omo animate no eba ya ebia no ebetumi abo akọ normally we BBC because there are so many ebia other people are they are interested so normally we in entemo it provides ebia center bi or maybe obi e wonya ya it gives you opportunity to maybe reconcile so what it's not only even running mate even parliamentary candidate and also the same thing normally say offer a candidate entemo then the all other almost feel say they are suitable and make me as running mate you know that it will be set it would have been settled so what I say so that they will all rally behind the candidate you know nkamo earlier I think say nkame prefer you know but engine say no bet me as say bibia say bia say could be eba omo afa e bia say entering ma dey be but normally no ordinary nkabe good say ebia omo elected a first announcer appointing running mate earlier I mean say no me imagine say no be better say ebia so much up to 2024 no particularly say omo opposition so at here so normally omo yom candidate very early and nkamo to also maybe 3 months and 2 months yana omo yom running mate eboa so at here so that the other gropa omo so feel say nkamo make me aye you know then omo they would have known their offense omo position so at this stage you know let's say omo to me so that they will rally behind that candidate because I mean citizens you know omo who running mate say asibasi in the eba so when you know ela omo running mate ni say I do not say that's a candidate rankasa yeni no so what as a candidate rankasa yeni no na running mate na I do not say bia eno betimi de dia bank Dr. Jalilu Abdul Ateku where churcheni ya uko University of Ghana political science and watchre no watchre nsemu efa amanyo semu running mate Mahama Ebeye so be in ntem ana ebeche no wo say no timi mane nlusu ana wanwene Penny Panso or Dadom Cassiano, our Mashebe Fie, Yera or say Che Mensa Bonsu, no Penny, I bet Toja, our Mashebe Fie Honomosa one and num, where Jana Juma to Honum and Walton Jose, or Pessoa Dr. Mahmoud Baumiana Bedia Chrim. Now, semi former minority leader, Yera Haruna Idrusu Ekebi, Sanso and a minority chief whip, one no sooner day in a dear Kakra, at so soon away, and a Yera or say Che Mensa Bonsu, Eddie Tuja said, was sister people, send a Germany they will go swa war yem, na and no cred da, so or ton Hosopa so a Dr. Mahmoud Baumia, Nerani mate, in Chemuka crowd the Mayano, a chibi Guahomaso. You and him didn't vote for him. As a majority leader, he probably voted for him because he wanted to be running mate. But you didn't vote for him. You did not vote for him. So sit down. You can talk. You cannot talk. You sit down. Mr. Speaker, let's go to them. Please, majority leader is on his feet. Yes, please. Mr. Speaker, I don't know why my colleagues, anytime they get up, they want to really link me up with something, rally meet, whatever. Mr. Speaker, yesterday, my colleague, the former minority leader, was saying that I'm concentrating on my running mate campaign. Mr. Speaker, let me state here clearly that there is no contest for the position of a running mate. I'm not involved in campaigning for running mate position. Mr. Speaker, it should be loud and clear. It should be loud and clear. And my colleague should also not involve himself in conjectures. He says, I probably voted for the vice president in my constituency. What has that got to do with the budget? And Mr. Speaker, finally, let me draw my colleague's attention to the import of Order 93.3. One relevance, and also involving the conduct of a member of parliament. Ebusia we ya no baba ya course so e wo mangana yemra hyebeje fie. Ejina mamerenum ewo no nsia bremu kase ebo a yedi free Sompa TV na nam Sompa radio stations ne nyina Facebook ne YouTube ka ho na yeguso a yede somoi mamemfo nwura hafomanta no mo na yema mpeni dada John Dramani Mahama woguso a entoa no wo bo emu na okopia hafo
ahenkura ye go so won nananom di asia no wo kyese ogusu a sei wo boaboa na ho aba ene nti wo mommo mpae pamfanta na chi na nyame nnom na fe 2024 nuru ho na wo metina kwanwa no so na wo ba nsakra de odi pii na eba asoafo no kura wo de ketua bi ena eba ba ye adwuma bebrebe no ama mfaso aba no achi nso kura assembly members wo boaboa no ho so wo ba obetimi atua wo moka esanse wo bre pa na emu ena goso ma hene kokasa ye ma ne nyina wo soyi se akwan se bi ye de akwan bone na ekun wo mo Kofijobu ba se wo ba be ye kwan obetutu ya mfuturo ni sha se wie ye sei wasesa na nema nyina akọ se wawie ana se obi foforo na eba beto aso na sansemi ho no na na se de wo sika sai ma ne ne wo so ye bi kura se yi na nsu ase na na esu no yenkotie mra se me ba be kusu amanum be gu ase isa me sa tutu kwan ni nyina misal ma sa ye foforo ene Shadia nemo make us a mutimity. I fear him na ko job the normal nyina begu and never be a mummy and mamma. Yes, see opportunity dying. The normal nyina who are no baba best. Because I'm a baba who saw me begu. It's a sad to two quaning in a Mr. Samuel MC be can say. I am fearing more quano, NDC 1 farmer contract. Ntiafeni ade be ma contractor. Enti ene ya mo ya hudu ya say contractor for wo ya adwuma nyina. Wo mo nyina ya mo contract ene mo ya adwuma. Ene me kwan na da so e da ha. Na no ba me ka so na. Foot 20 ma bosom nyina ya adwane afira nfia. Ene mo ti se be kasa be tirim. I am the said, Futro, Mamiti, me and ya dear, and what to do. I done Yaya on the bay, I have for my Yaya on the bay. Casada Bravo. I done Yawa says this me no pen a this for there. I have your MPP. Now for the about say. Any party team was that. Coco Kakra would meet to it, and your coin was one of Paco, over Cobiana Card form. And now you're being in a Bocana for the China article. Your father senior and I say. And then sure time I was so out down so bepa. And I. You cannot crack, must me and cannot crack. Yaya for the bay. Ekura wo mo hwese Kofijobu obesan so akọ site na wakwakoye adwuma honorable George Yabuachi enso kasai go so kwano ye da anjire ni no contractor wo so a wo yeso adwuma say akwan aka da akọ so a etu han mo eduachi a se Kofijobu sa o se Kofijobu sa be se e chance e be faso e boss so te pa odudo e di un komo eduachi ni NPC ni stakeholders wo ha na no kwa kan bi a no na ho Jubilee House da awu kan ho se bo assurance se enchi bia Kofijobu Saba Robert Redmond contractor was so all year man and no man ko intimate se bia na na contractor na o sha ya che me sama me ni tiki ba na Ejuano contractor ni se eno kwa oposo kakra ema enu kasa ya do osa be shase wa ye tule omo ye ne dele ka credit no obu eyi emse we have the aka and say obe finance no aside of the first season to the best of my knowledge enye abundance. Honorable George Yabuachi regional minister at the Mahaf region no and watch as a Kofijobu or more hwese ni mu ya obekọ kwan no so ene owo adwuma ye mankraso akwan ankransa nyina wo ba ha
ono anso na ifiri goals wa besi kiremu asu nyina esan hye ne nsa nti Kofi kwadama kona koye na Sompa wo munya kwampa ne so bimfa Wokopiemu awaye mra hyebedwe fi abedwa ko hodo pina ena ewo horum na domo a wo mo hwe yapomode ho nsem no so ne de titini eye Dr. Nana Ayu afri ye wono ena odi tudwa se to da manyofo no wo mo ha adwen adeketu bi o mo pese mo de ye amanyosem wo de sansem wo atudwa wa bra ano baba ye ekoso ewo oman Ghana yakon homa sika no ho na wei ena Nana Ayu edi tudwa se nkebe ya wono mo kidney ho atechema no mo da dialysis so no eni saban egita na ni ase enkonje mu enfama ekobi a enhye aban ase First Sky Group na saban ewo mu bia wo de betato na bibia nso atumi akototen. Those who I take the opportunity know that the budget is in sync with the principles of health system development and also the vision and the mission of Sompa FM. The global health direction of universal health coverage. The speaker, the universal health coverage talks about access to health care at all times by any Ghanaian, irrespective of your class, where and when, without financial constraints. Mr. Speaker, this target that is supposed to be achieved by 2030 started somewhere in 2015 under when the NDC was in government, and they did nothing about it. Realization of assets is coming under MPP. Mr. Speaker, it is clear to put on record that there is overt politicization of health care in this country, especially under the NDC. I have not been trained as a medical doctor to do politics in healthcare. I would never do one, and I will say it as it is. Mr. Speaker, you would want to talk about the events of recent times. Why would you get members on the other side would want to go to a dialysis unit to make attention on issues that talk about financing, that borders on sustainability, that borders on precedents elsewhere? Tell me, which social health insurance scheme in any part of the world is taking care of dialysis? It is not possible. Tell me, in the advanced countries, in the US, even where you have Prisonium that we are using in Koholebu, the highest brand, Mr. Speaker, they are not taking care of dialysis patients completely. Nipo kasa ye titine ni a wo hwa bedwaku a hwe apomode ho nsam so e wo ye mra hye be fie Dr. Nana Ayu afrie ne eni okotie Sompa FM emre se wo phone na momo wo so ampa cha ofa number we to ne hia me pa 0598 559 802 0598 559 802 Sompa akunafo achade no a kuma bi ekura no onso betime de atoso ama yeye sanse ketwa bi nswa enema bayifo awi akoram no medu wura Legonsu yapon no mu hwa na Dr. Kwame asa ne ho ne yakoi asante kanedin ho pani na kasa na ode atudwo achese yewura alankwajo kiremanten ba bia obi a wontie ne wontie ne yie ebino mu boje ne so enom ne ho ade na na okra yekote ya nipa bi wo ho yesi yi wo mafiri so na manyoku num esanse wo mo akwa akodi afafanto achi won mafiri wo so na achi ndi sa na etie de a yayi wo modi ena papa yi kasa se sabio se sie se ye ne da kwan se movement bi se ye mframa tsunami ene firi ba bi ba bebo na akofa Ghana akonwa na tena so a enya de ebesi na se ebesi mpa ene je se ya pato nsesa ene ne nsakra mu no atimi aye adwuma ansa na atimi asi na we no ohwe ba bi to se Belgium German no mo a ena ne yetesa no atimi ko na NDC MPP ne de won be koso akutamu a kwa akiri sansa nya de won be makwan ama third force bi a trinity. My assessment is based on history and is based on electoral system that we have. If you follow the electoral system that we have, this country is naturally a two-party system. All the parties we have had, one way or the other, they give way to the main CPP and the UP tradition. So you realize that a third force is a difficulty. When every country, you check the other jurisdiction, when you have two strong parties, that is a two-party system, you realize that other parties have been dwarfed. It will take a very long time for you to get a third force. Is actually a function of proportional representation
When you have such a system, it produces results such as that. You can find evidence in Germany, in Israel, Belgium, and the rest of them. Until you change the electoral system, I'm afraid these two parties will continue to reign supreme. Other parties will continue to be what? Eclipse, and then they will remain as what? Dwarfs. And so a movement like Alan, yes, the best they can do is to be able to get some significant votes, add to other existing parties to be able to push election to a second round. Early days yet, but that is the best that they can do. Because if you look at the statistics, you realize that we did some work from 1992 up to 2020. All political parties put together in terms of their average performance, they've not gone beyond 4%. So if you're talking about an individual who is going to come in and cross the thresholds of 50% and beyond, I'm afraid that is not what Mr. Alan Chemating is working for. He himself, he knows that it won't work. What he knows that he can be by pushing the election to a second round, where all those who are launching attack against him and all that he is not a candidate for this election and all that, they will go to him on their knees and all that. That is all that he is fighting for. But it's for winning, he knows that it will not work. Dr. Asasante, University of Ghana, a political science lecturer, wa bempa wa manyosemu ena wo bibi sanse mumu ede kire yetifo. Yera Samuel Abujina po ayemra shebedwani ede ma de hia omo da mango abato mpeswa ne so nukro yanso esan so eyesofo ya wo hwe yensase so ene ne pa obo ade ede dom ye. No panyin akasa ya wo kire so man Ghana ya ade pa ya boye humode esane se wo hwa ya kwa chire infrinshia eduosia miensa ya bay ya GDP no adane ama sese no afia ye womu yi eni afia ye bewremu no ekọ 1 trillion Ghana cedis what so echemu sese de diaba ese South Africa wo hwa na nkomutu foma gudie pa eba no gold na bibremu ha seni na wo mo ena na etu ni kase na so sese de anwasem yetuomo said your church in semusify no yetwe kakra edigu ahomaso mining sector and the 1 trillion economy. As you know, for our 66 years as nation, this is the first time our GDP is going to cross 1 trillion Ghana cedis. And Mr. you will find that at the of the budget statement, specifically paragraph 19. And Mr. Speaker, despite a recent decline in the gold prices, we are expecting that gold prices will inch up to 6% next year to average at $1,900 United States dollars per ounce. And Mr. Speaker, with the investment that have been put in the mining sector of our country, the mining sector is going to contribute strongly to the national economy of our country, which will help the managers of the economy to ensure that we get this 1 trillion economy for our country. Mr. Speaker, through the bold interventions we have made in the mining sector of our country and the land and natural resources generally, Mr. Speaker, today Ghana is the leading producer of gold on the African continent. South Africa was the leading producer of gold on the African continent for several years, but as we speak today, through prudent management and through policies and programs, Ghana today is the leading producer of gold on the African continent. As I've just been saying, the Gold for Oil program is made such a strong, monumental, positive impact on our national life. Mr. Speaker, we are building for the first time in our history an integrated aluminium industry in Ghana, which is going to become the foundation, the anchor for industrialization. Mr. Speaker, the mining sector's contribution to our foreign exchange earnings is strong. So far, Shayan Sasson Samson and Nepal, or bad dear Edidum, Yera Samuel Abujina po Enekasai. Sir, when we are, was Siatica Cano, one had the best before. If you were talk a man or so, it's an affair, say ho, Aquafa, unknown to her foul, no Sompa Nenti, Sapon Honuntina Sahono, and a friend of Siaticano, 21st Clinic for the Yankee Muma Ihunia, and T. or Hua Namozu Puechonia. 21st na woman in name de no abimu na yenhwe mawo kumasi ye hwe overseas enkran dome market hwa sunwane ye wo ho brekum obenya yen go so na mia ni nyina tachiman
Jane Bank danda no na fe nkransa Victory Bank ne hwe animu wonsa ebekan ho Children's Park nchen enne na se wani enso waka kire wonu be ko Facebook me kire social media handles no a wo mo nam Sompa ye platform ni nyina no wonu mu hu amamre ne amane a etwago wo bono brekum ni nyina ne se da sebre Dr. Mankunadi ewu a wotoso mienu akura waka nkyinagu na ne doti yi no ene wonu mugusu a enne wonu mo ye die twato kura ede awiansa na firi na de kyene de kro no na asesomo nso atimi akoso na enne na otekare ne bra umato tumfo se etu ye otoso mienu ke Solomon wodi na ni onyam ne ne dom ekokopie ho esanse se ye hwe amamre ne amane mu pa na kyese na de hye ni mpon no enti wo kɔ no enhyehyɛ de wo ye bi pa senka wontimi kura wode VIP bosses atentena se kanka bi anka wode besa duosia ne bepie nanso ba bi a won be pack ne nti sanse ne kiritwade abontema ene ne mmea hoduo nyina na ɛhɔ ayemma na ne nyina nkanfu ano kwadwo wusu amankwa wone ne wahoma no so a de ekoso bia mamre ne amane no ɛwɔ manhene ne prama kɛse so ɛwɔ brekum na woginam wono nso ne betimi aboy amane kwadwo maadwo na brekum ene na afa ɛhɔ bɔkɔ de oh tetia me no kata de bibia berye akungie na wo brekum body bia ni akungie Sompa FM ibi boy di antini we den ka ye hu se ye yi anka enye ni je de na me ahene ne ho ye na me ahene apili we de ho ye pa mo kwadwo boye mu se de esisi ne nne otumfo ba ho amamre ne amane ne ne etodwa de wo de betodwa ma yenso ya fa bi aye asua de beda se na beba efo ene akefo a o he Sompa TV ene wona wo tie Sompa radio nyina ajo na be mama kwaba aba brekum the body titi a ewo kono emantemo ene dey ena eye nananu mo etiti no eye nana Mankunadi ewu na kwankwadia ene dey ene ane kakwo kra na ntene ene dey ene da kakwoki be se kruwe okinso ebini sine nunyam efa tie Sompa ade te ye na etete intebia na amaru mu eye ku kakra nero agire no bibia ye ni nyane se na yete eye doma ene a wono so ena eye kuno traditional council no ono ena kuno regional house of chiefs oyo mo president mu de training that's why so be hane leno ena beku mai hene ene ne mpanyinfo acting president ene mpanyinfo eye fast nora iti ko injunction ede koma mama ene te debi na won chiemu no na ese do mama ene enora iti te won tia man dia ene no omotre no obadua eyeyi efe eye no omaye keke mukaya na se debi no aso na nso awukuje utukwanya eyeyi intina komo function no mra nanso omene kaya ma bibia kwa gebre inti akire ya Sompa FM ma ma no ni je se debi ika ni be want wa ne de ni broken yate ne ataju ko wa ti e chen ohimpon eye ofinso amanasa ano kwate be nu etonu na be te eja ni no ena yehu se update ba se ene ya ketie asafia ewa bi kodemu nyina ne se ofiso ene na pamfo edi wona ni monyam efa afi wa ba bija eye da superstar Mankunadi awuro kwan kra edi eja omu bedu ye na wona na woka ofiso ehunu bi ena medi wonji eba ba tije eye tefa haine na ile atenwa ampin ono no ka wu bia oba ye odi na ni monyam eba ye tanso nana ansa akuba ono yamfo mahine ono so ebabi ketesie atru konkontia tie Sompa ono esom utumfo ono so obabi entoproso mahine de nmunyam efaye Kenya se number 1 mahine wodi nmunyam efaye tanso ena eye ban mahine nana fa wo utu Mankunadi awoto sunsia edi nmunyam efaye Susu Bribi Krobia Asante oya professor
ono ye asokoro manyene ono so ebaye asokoro mapo nana kwati ansa bebre ono so ebaye ahemfo no mo fa ye ne de no mo do so pa yo mi nyina din na me ya tujai na wo be ba se ma ko diata ba se ma ko diata ma ko diata na okunjo di eji akudie mu mini bates ne de wo kan na enyeyi mini bates ne do na private class ya na ikakika ho so wo kan ya enyeyi enti yedi bibia ti tese so no amamra ni amane de himpa na wete krowura ewura ni krom na wote na paka mu na wo diata na ye go mu me ye to dum di akire na ye hi ho na ampa tituobika rampa na ne amamre ni amane ewo prekum mai na go prama no na efe wona obeko re ni akọ me na hi ti gmaji no ni a ekoso for mai ne pass so a tabla me no kata die bibia ba wiye na te kakre be to ti ni te ene ado kunni te obrinpon ti na anadu ni eja no fine eni dana ki ti no bu ko pen ahimate no miensa no repu ko die nyina no ye betum kania wo ente to bia sitie so ya atene dem etide you know pen amade no mensa no tabre no na ye bete okrempon prabe ana ye bete da tebre amon meje nyina ye tie sompa eno eni etita chatwa tabe wode amaru kumai na ene moye nti adem etie na ente ye de o ko ti fẹ́ òkèlè máa bó tún ẹni déédéé kan àpáànà èfìsà abẹ́rẹ́ kọ̀nà yá ìṣe àdẹ̀mú náà òbí bẹ́ẹ̀ tún ẹni déédéé ẹni ẹsẹ̀ wẹ́ẹ̀dì bí nà fẹ́ tó yẹ àbẹ̀dí tó bí nà fẹ́ tó yẹ ẹyẹ bí nà fẹ́ tó yẹ à títí fẹ́ jẹ́mbà ẹ̀ tọ̀nà ẹ̀nà fẹ́ fẹ́mu à òbí tún ní ayẹ. ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ yìí ti fi ìbìrìkùn ẹ̀yẹ ọ̀mùnì hẹ́nẹ̀ dà ẹgbẹ́ dọ̀kítà mọ̀nkẹ́dì ẹ̀wúwo nà fọ́nkẹ́dì àfẹ́ no ẹ̀nu ẹ̀nà bẹ́tẹ̀ ho nkòyìn ẹ̀dẹ̀ máa jẹ́ àhẹ̀fọ́ à wọ́n fi Tofik mu we ma bi kura nka no maye me ho na sane ye party pa na course you Niya enya sem ketwa enti Sompa mo kenkan no mo chese da sebre di emfirido san wa akonwa no so da sebre ma ko fawura ka ko temu kakra da sebre e akonwa February 2001 Nero abitana mubino na omugene camp omuchairman ma Supreme Court on the 13th of December 2017 in the Supreme Court to be a permanent that the two mine to be an me and amano or no and anino eternal it is 2017 and obey or mine na Supreme Court to edge to Munanumu and 2018 bunu ahafu ahin kono won Sompa won bunu ejini tumo September 2018 say wabeye member of no regional house of peace that na bunu ahafu regional house of peace enti ye kafa e bekete from ye tie Sompa na hiye no eti mu pa na beti pa yadom you know nana yadom bwa to you na da secret of the media wu eti na de no so ho abakotem no Dija mankwanya menhira papa koso afo ani di akire na daachi bia yebesa ba won chen bio esanse enyansi yenum se de aka akire nso edoso anwumre yebedo ase no obra wanyama ye meso medama ewo ande Sompa ode som asante man jana man na afi bono man nyina Doctor amankradi ewo ya wotoso mienu brekum man hene ne doti ye honkomo ena anwumre yekofa ede somwo no mayenko computer so adwade mra nkopɛ 5G bi nonnom ne yensamfa ahoden foforo ne yemeto awso Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha ebili baby ya this 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598 559802 edin wo so yeta 1 media bronya bosone ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tomo yen no ye de ama ekrafo na mensagem ele deve ser Sompa fadi amuye. Onye ko fisu mu so aso. Efi se de amuye ye. Je se bi nsija. Se de so fi mu akrafo enyanka emudo. Omo mu ni bie. So de kura se. Omo mu ni bie mu. And so mo de afema mana so. Everybody won shira mu. Bible si bi ohu krafo mu. Everybody wo be shira. Se mo ku krafo mu. Everybody shira mu anu shira mu anu anya apapam so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeji mo a mo ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo a mo nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi Sompa TV Emma Aketiapa Sompa TV Emma Aketiapa yeda se na nwume wajebre na wotie Sompa TV nwume no nsia kase bobetumi akaye ho we social media platforms ahodo ni na so Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and TikTok ni na yedemu honom ya obetumi abekaye ho na wonso etie kase boni bi woni se wadwenkyere ne ho hia ye se wojato honom ya yebehwe ne akenkan no brepem sanso na behwe se wobepiapia so na afoforo nso ensa akakase ni bi afeyentinsi ensem ni mu ne enkopie mu ewo asantemantamu Mazin adwumayefo no won kabomu kuo bi na panyipa wadasa kabomu kuo no ano yera Lukman Mohammed wapanyi ade atudwa se atantansem bi ekoso ewotakwa makra twase yensentwofo no ebetie bi wochirema amayofo bi wotakwa makru ho no mopeso mo dwom nsase ne senti ya na die ama mo de tunanam no mpanyifo no ni mu se wo mo hwe no mo mboa no mo fayie antuye fine and I'm afraid me say demonstration about the person. Na maba ene mo abekasa ama makoma aba form ese de mo be no mojai na nso so yentu ho anam. Yo mpanifo se wo hwe Ghana National Association of Garages yen the custodian of the land eye so ametafo magazine.
na aban de executive instrument a ɛyɛ GI 36 1989 ɛna aban de gye asase wei ɛmaayɛ na emra aban agyimaayɛ no aban de brɛ aban de ma parliament ɛna parliament nso de brɛ lands ɛna lands so investing in the name of Ghana National Association of Garages na asase wei yɛtua ground rent Emma Lance so at the man and if you say a Mako and Kuno Assassin and abiding to me a G. It is Assassin way at a second for not assassin are abiding to me G. Assassin way to say KNUST Assassin are abiding to me G. Now and now sir so I'm a Tafu magazine and I sense and Juma for Yanni Kama Fontino and him for be any MCs be a real room at Toma Manfro. Hanuma Ebaya Bosume and Wapini. Ena Swami MC a year honorable Maswell. Any SWAT for one best say your members in Noma Basa, a 2 women free anum. Na Omuye no, Omuchi your members Makuma Kunsia Ekobu. Na Yatia no Yantanase, it's your dear chile, Koyano, your members no Enya Bay. Ora Lukman ekasawie ya pe na Master Isa enso de ne fa etu Yenina ye tie Sompa Chama Rollins time and oji asase no e de ma garages Ghana National Association of Garages industrial area UI industrial ye wo ha na obi abase mato asase no no obese ye niema obi esi first one da bi omu ye filling station no asisi atafu station wo na car ni gina no wo mbese ye niema ye record court ye ya hunu ohini anase abusuani bi o so wato asase ama obi ya huni pa kora obedi ye niema secondly ebi say si wo ye ha ama yes I be ye niema so no some for court abusuani ni so ohunu obi a ohini so won ton asase ma obi a wo be si bi wo ha ye de ho some for municipal and si bibia ya huni pa kora obeye say aduma no ye nya ne ntiye say obi asa aba wo so ofuru high court ana ba wa fa krata ama wa fa bibia ama Koko aduro baako a sese wiase nyinaa agi atum tre cocoa capsules de na entima duro pa na no sisi ade aduro na papa saa na ntina aye den so esan so eye ne yie ma eye den mo ye sedade ma babia emre bia etimi wurawura enti emma no momfa emma no nom na wo mo honye den yeda so a egina amamre no mu a mede wura aban mu na enche dade so ne ye kro ye ka kwambone pa nkampotem ho nso ebi edi wo mani mfuturo umfiri ho pa ne se omesi koota de so no na o chense sebio ya bo ato mfuturom na eno na sesei okọ sehwi afa ho mekire western of region ho a wo mo nso atadwefo wa wo matede wo chese enche dade so akwan no ekwa akosi awowi so aman mansi no mu ho sesei de aban na wi aka so dikadika ena wo no mu a efa kwan no so ebo aban abaso na ukwenja in fact wo brand kasa takes you more than an hour before although wahaya but nam say nature of the road enyensi the best travel and sana what could do but she said there oh ya danyamiase we there just 24 minutes the yeniaji say kanana e card bi sikwa mu a on antifa for matache be ye no sa she said the nyamiadum ina dem kama ntika biesi so o me regional minister ne ya ba o ma ya de ama si eniaje e kwan de kama pa afese ne de se ne nsuo si to afiwe no kan chi yintimi nko ma kwan de sisi ade 30 minutes betima duro anchi regional minister na ba no o ma ya de pa nam road we ntimi na kra anya problem ba sisi de de nyankopon ase ba ne wa bon ho mo ewie ye no dis ye wo ho won kodi agua ne frɛ ne brother Philip wo kodi wie ne frɛ no na bo Philip kwabna bo ahen wono so de ne de to so e bo aban na ba so pa na do dan ko akufo no na aban ma yade pa asida kase no so nkoma ye regional minister Sompa FM honorable eba obin ono obedi minister no so kwa hye warranty boot atete atache wo kwan ne so da na afi road minister so ayade empo de type of contractor mo de ne man se o me ya adwuma ne maye no eno ne ye ni so kase pa na contractor na ya de DC ya wo so aman
ene na afa honorable Philip Kwabnabo ahene ene yeti wokopia mu so asante mantemu a dansukro no ewo bosome frɛ ho mansini ne mu na de hye wo honom etini so ya wo mo kyerɛ se nipa bonfo bi ede mo sekan ebedwa na kanini na eye galamse hu nsensem ya nti we de ye chawpa aban emrate bia ne mu Yansu ba kopa ani anom. Ensuo no se yakasa wo mo aya ni ani aboa. Wo boa ye kurom apa. Ye bi kura no se wo bi hia bibi se wo ko nsuo no wa wo bia no wa de report baba se abia na me ya no anya ye ya ensuo no wo boa ya ana to fu bio galamse no kurom no ya wo ankora babire wo kurom ha na wo mo no atutudra woman now Hey, abusuana ni abre kromu no nyina na atiesie no wo mu hia 5G ene mizo fruit drink ene be ma adwobra aba enti empenimfo ewo kromu ho mo nwura ba bi etuntum bi ukosompa kumase ubenya sompa sonwa ne sompa nkranza 21st nkrabata bia ebi wo ho 0246 270221 ene onya frepe dodo bi ohia ye de bebreo na onso aton age onfa so Ghana Standard Authority for ene wo mo de wo mo credo akese te se prison de bi wo ma akwakoto kumase cement Ghana na to wo mo to mu nyina ye se enema hodo a wo mo de ye adwuma krenka nom ne ye kan kan ho no sabio enuro Ghana Standard Authority for de wo mo hye won se won fanye adwuma no. Testing the raw materials, we went to all the cement producing companies in Ghana. We did everything. And after the analysis, the test results showed that they are not using the right raw materials, especially the limestone for the production of the Portland cement. And that prompted us to then call them to a meeting, discuss the issue. Because first, you know, we are under trade and industry. So we also have to ensure that we improve the growth of trade and everything in the country. So we called them. They declined, they didn't come. We follow up with a visit to their factory, and then we met them over there, informed them they have to take steps to address the non-conformities that we have raised, because it will affect the production in the country. 2018, we started what? National, it's not just Ashanti region, national exercise, what we call cement surveillance. It is a national exercise. It's not just a GSA exercise. So certainly we are going to continue. And it's something that we want to do. Because posterity will judge GSA if we leave this exercise. Because we have started. We can't just leave it. And it's not only going to be just cement. Because the order or the instruction from the Director General is that the building code, being it iron rod, cement, blocks, concrete, whatever, we are going to ensure that the right materials are on the market. Afeyembo hwini enkopiemu ewo atoye etifido mantemu kra ye frene se hwi kofi krom a ewo dwabo so mensini mu adehye wo honom so esra ban se wedie enioma wo mu hia se de be ya kro ni betumpo no abo wo mo te se de ade bi abo akokono na so se sedie ade wo mu hia pa eye suku dan ya adesua ne ade kire ho nioma ahye mu sebe eno nti headmaster ya wo suku ewo honom se hwi kofi krom A primary school yera Richard Danka wono ene gina temamfo no ne mu ene amana bofo etwetwe nkomo ani oni se ai sesia ritmo e plano kazi ya center adam ni sisa ama tike ni nya kwan ente attention to e plano individual nti oko keji osa the same thing makrano e ho bata piki e fono omo ya boya nti omo ahodin ko akofo
because I need a cocoa farming. Na cocoa ni se twani na gu. Ntama ni se ano sisi ko ntama ho de aba ko mo ntumi e moa yen ka ti ka sa ti nti we dan ka be fre aban ene nji ofo ene mo mo sa mo bi se tia ye be so mo se ankomo maye sata class me sata ba ko nya double c e man kora no so omo wan ho ma ti kan so wan ho mo ma ye ti atre omo de yi na ke di wono so ni fast omo so ha gane da bi omo ba de ba de ti na ba de se omo ma de bi omo gunu nye nti ye hia ono ho ye major vet enya ma na ha na ma de no omo ye major vet se wo na Brian nanka ka kom de ba no ye dia ye sini ye ndu ku ni no nya nti ye tra ban onto no e mejo ko ku nti ye promise e wo ju abo so de e wo western north na isi aro ko na e so na eno e western north wa ni nyina ye nwoma suam ye firi ho ye mra santema ntemwe na eno abrepo cluster of schools na wo mo nso nyame asi aba behwe wo mo emfinsha be se dundum ni ensopa efre ne nsupa a wo mo de bedi wo ho dwuma e wo sukuu mu ho no wo mo di amia papa adawroma empenimfo akọ asetenam de wonti akọ se ho enam saa ye so ma sese wo mo anya abefo de ensu a fadro be mu asase asedro be mu ensu bo ho ibi de wo mo de tank esi so ye fre na otramode na chese bro abefo so eno na Reverend Samuel Boaten wona ye PTA chairman wo chire mu e chire Sompa etiefo yakọ ahonyen wo nsio ho beye over 15 years now over 15 years meba ye beye 3 years ni na wo mu wo nsio problem dadaada ye twa nsio eti me bo modern say me restore nsio amawo but me share a car na the school ni so no over 12,800 and I'm saying no and you take a decision mom near mechanized borehole ebetumi a survival and kwale wa hanyina because I will say wonya daily water enye nsu a ene a bad notch na echa eti many previous reverend minister na oshe Methodist ha say ono anso ye local manager my Reverend Penkra ye ko apamu ene SMC ene PTA nyina ena ye kan ye ho bom ene awofo a wo maba school wa ha nyina etiase se ye be nsu nyame adom be 2 years ni na ye share nsu na se but ene a mejira hey me ka de share nyame no nyam se school mi ensa ni nyina ye primary A primary B ene JHS womu dodo bro over 1,000 students here no ene ensio ye available womu nyina benya ensio se obehoro ne nsa so obenum bi ensio we yabomodi etrichi enti nkwala ni tumi no ma yare bia enimo PTA chairman Reverend Samuel Boaten ne na ate ne wi assembly man o wompotem ho danere champon ono so de ne de to so ya de a ye bompaye na ye dwene se nyam beboa yen ni betimi enya nsuo ama ye mofra nsuo se kwadu ba bia na omko ba bi ne kosa nsuo ebi om betwa kwan mu ne wane ba ehu ye se emoa ti ye ni school mpanimfo ne PT mpanimfo awofo ehia so mu nyina me emoa na intimi mpansuo ema school for nyame ncha de awofo no so etie yasma ye kan ye any individuals bi mu a kakra ye kabo mu any mpanimfo mu da school mu ne kabo mu a ene dua ye hu ade kakra ya esi ye se aseda na de be marade ene mpanimfo a omudi ade ya chimi asasam ne man a odabro ni so nyina ye kabo mu a etimi aye ade a etisi ade aboa community no ebeboa ye mpa be man kwala no enko abonten empie sometimes akwa betimi kwa pie no akodo hawaba we dey ma akwa bi nko ba bi se me kosensuo ba bi ensuo no ye heye akwa bi ama na ade so betimi abese empo community ni kwa so ebetimi aserve community ni so na de enyama break no ene school
Economic and Organized Crime Office actual krata bi e dia beto obonten na what Economic and Organized Crime Office dia no hu se esuma se nneoma bi koso ya mpanyifo peso mo twe ya adwen esisu we kra de sanso ya kro no de enutie wo se wutie bi na woda wo ho so ne senti ye de krata no akoto ye Facebook honom eye Sompa 90.7 FM kame ho ho ne ankenkan enkrata no embom etia sema da so a check transaction fraud. Economic and Organized Crime Office in Penny for H. No, Mrs. Say no, a dear crofobinum, ya ne say, or Mushada Beto, what dear aboard then so, no mad the check, I'm our Safako Bank. Aya no wakoyi wusikano. Ubedru honomono, yes, there be or check no a bounce so, a fake. And then Uncle Fafa so your mudibu nipebi se se crowd almost answer the other for quite first di juma aka home and one no gazette na sia no what typing the mobile money message na yet to set the MTN and Vodafone phone and send the mobile money message in a pepe into be show no be husa no kwa obi send usika reference number ka ho transaction ID wo mu bi nipa ni so din account na so ebe wi asia no na sika bia and that account name and I'm so ama Economic and Organized Crime Office in Penny for extra timemu for what are your best monam ho so esane say enkrofo bebre na eye cobra ewo ye kro yimu e ma remfi say adwuma pa ye boyinti ena sese daabofo no wo mani abere ye nso pa say Ghana ha nyina ye kakasa fide ne kasafoni no a digital audio broadcast asa na mekan wo fa ba bia obetumi atie yen Sompa ye ka ho radio station TV ne yedu nwotwe na so de ba oman mu a wo modo so pa nkafo no se adwuma ye bo efini nkekan bia ni homekere National Communication Authority enti ubetimi de abo ka mu saa na wo kurokuma mu ho akane ani ho a we solar utimi e de to awiem na charge wo be san de aso torch no bibia ya radio no so beti emfa ho so unya na se unya ye nyina echi no mizo fruit drink ne 5G no ya anom ne abadwa so a enuane nure wom no ebo ni padua papa ene ntia no wanya bi wura ba bi eto anom ne ya na waje ode ebi ni hope fa homa we ma wo mo so wo mo nyi bi nton ne no na ebeyi nyare wo afiri ho enye ba kona be no no mawie na akogye wa yankuro no bia 0246 270221 ofre ho ana ya je so kokwaduro ba kopa ye betime edi ho adanse a kire no 3 Herbal Center for dia wo mo de abadwa so friends 3 co capsules yantimaduro kokwaduro mapa eno akro na so ne sisi ade adura oba mamu aye mra no nombi na ebesa aye den bio woba sabio na enyai na watumi age ho ye 0546107107 baby eton rubia akwa ebi wo ho ebi ni ho pe woni no edwe ni obo na momanya aduro en woton express group for semen kanche se opese otu kwan wo kwa amano ne wokosua de wo konsrahwe won no betim de wakọ akwa kodura asem bia ma wakwantu no ho woni mu nkoda ne nkonkoye oba ana bema enenti wura ba bia ye wo techimai sei no ye ben na ubenya yen saa na tema ubenya yen sunwane silver house ho ye wo ho oba nkransa ha na obisa ho asem a eno nso ye bedom ede wakọ minimba bia wa yade bi tete wo ho tesese ateka na nso wunim yade kro na wamaye chiwa massage wa ne nso emfa sciatica expert near 21st clinic nti wunya nko ho a ene onua wo de wo to etwi baabi 0540311311 domi market ho a ehwe overseas market na mekan manager dan mo wo ho wo baabi te se sunwana ye wo ho brekum ye wo ho afi tachiman Jane Bank dandada no benya yen sunwa kwan so na nkransa ye ne Victory Bank no edi enumuhwe Sompa chede no wonua wode ewom mayensanka se ye mo asichire anwan chama bibia edi che yeye fa de beka ho bi na mobile money number ne ye adwuma unya bona de to so atara wa media beba ana se Blessed Foster unya hunu saa atom 0598559802 ya fa ho bata na be hu se ye dwene ho pa I care Herbal Clinic wo mo ajusu zongo junction ho a menim yade e cho so a okwa yenya duro emfa mawo wo madaroma na anwumre waka ye ho a yade ensempai ebe somwo ma wodi wani hwe bi na wasonso
TV. Asira kɛseɛ pa nso enkɔma yɛ semufo panyi owura Asante Aboa Benedict wayɛ dwumani ni na ɛne wɔde soma kuku a yakɔsɛ somu asanso ɛna yɛ nuanom mu ofidide mu ɔma yɛ dwuma ne kama spotless ɛho ten systematic ɛka ho sanso ɛna DJ Papa Toast na Vis Media ekura yɛ mu ɔwɔ hene ɛchampo de ne nimdeɛ abɛta yɛ to sanso ɛna ano ekura yɛ mu abawa Sarah ɛka ho bie ɛna brother Philip yenso ye je penie ebe somo enanwumre eye me akua bo achewa asempa yetia na wonim se nyame nko a ena me be somo me wo fa papa bi eja pia apam dada me no mizo ene 5G nti me wa hoden mapa me kon achi nyina abu aguso ye de wasi na yesise ya ensem sisi eye sunwane ena afi nkransa na asem mpenipa kumase ofosuo ne dom e de ama yakramo What's Sompa 90.7 FM. One uni pedia.